Kumban nang Krishan Shushu ia ka jingtrekam jongkawi ka kenhun ki longkumi syakathan yap ngar Hariboh District kabalatip kum ka raj yap ngar Cooperative Society kabakentup ia ki lai tili ki senong kata ka senong kedong hulu ka senong liar kla bat ka senong that nang yau kabakentup haduh nyo pongut ki longkumi ki bijutrei ia ka kam thanjan ki bijutan kum ki jan rendia ki jan muka bat kiwei ka kenhun Young Minds ka bade gawai nagi kenhun jong ki samla ka baju penlong ya ka jingkersan bat ka jingyarap ha keleng ka thany ha boy rembong menta ka sngi ka lalej bania kenduk kerpang ya ketiga kenhun thanjan ka bolong ru hapo ka jingyalam jong presiden ka Young Minds uba isnai hing ki lalej ban no senyang da oksai rendia syagi nong tir ksai ki badan hapo ka te ka kenhun ha kene ka sngi laidon lang nadu presiden uba isnai hing u general secretary uba Richard Lengdo uba Amar Dondor Syadab ubadiu Finance Secretary, uba Ailong Pariat ubadiu Chief Advisor, haka jingnya don langru jong uba Si Warjeri ubadiu Block Development Officer ka Boy Rembong CNRD Block, ikong Yaisha Rembai ubadiu Secretary ka Society, ikong Dorathia Rembai bat kiwei. Da kabang yellow para members sispa aspa tangka kunta ter kin show Richard Longkombu treasurer Dr. Lang pimpinan ke pisah hari kata kabang ida pada ngin pendongkam kumne ya ke kam hadim bangire bine program kalau hadim sipo banai sistem in pelambiang in sawat hai jaka kabang ida yalam ini lewat kan tentengi ai lu khau tentengi ai dengan kitiar bugine tenteng ke pisah sipo kam tibangi persang ya kabang kai kabang kan jintu busugi galong ban syakri lem yaki param sin nginde ke bagi spa Henry kai ga ngathai ki baro pelong Kristen piatip kata gawi na sipo Henry haka balang ka bangang adon ngi hikai gawi na sipo Henry haka imlang salang pade ngi hikai yaki members tungi kalau na members tungi Richard do ikamai sipo hajar sipnai kabut ain sispa ka shi kayo man spa banarap tamur wis sipo sispa kampat lai lei Henry dangar mo kamay sipo hajar inbo sispa ki members barong yele unta harit para sisi banai di dulang sau san hajar ar hajar tengka na kata pada ngi na penyaj ya kam kata galong gabang ya thu tahakane ka por ko menta nganom sim sibul ka por amari arbeta chung sakren harenga na su interview sia ka Young Minds na su itu ya ki members but ngai khoble bakarpang ya bi baro kilon hakane ka por ko menta te kani ke jangai jungi kalau ke jingker ko ada bi priang da ka tolut bar ka sim ngirung ya ai da tolut ko beslei da ka jingi ya ka banya ai da ya ka banya snok tilem ya ka ba ini penilem ya kata ka bangidon mensim ya ka ban syakri haka imlang kasalang ka bangidon kadai kawai babi pelashim ban pene pangsa ya kaliti kedustur ngaseu sorong bat ngiseu sorong badang don kum kiniki society kum kiniki SHG haka dong kathan jogi bat lengba jompi nikelmen ba kaliti kedustur kajong ikan dek pateng la pateng bat ngaseu kemen syune ru bai presiden langba ajongi ibadon kum kan yang mensim haka jinya kran haka meeting nga ngadang ongba ban ai yau ne usop kenyang mo kinle ayu yau ne ba kei ke jemut bangingin ai yau ne usop kenyang sya kita ki self help group dai habang ngadon hanya pat kadon da ka wi jing slow bat da ka wi ka jing slow kia mo baleng ba ka ne ka commission to ba nakalian present barang jungi idon kamding shu ka jing ai ke baret handrai ka dei ka wi ka jing no senyang nagrta ka rinti gudustur ka jongi bat ni kernan ba kum malayat ka society lalai snam saus nam mo ni kernan ba ka society kandang yai telun bat ngampua bakan don tangkat ne driver shibun ki long kimi kendon nagrta ban pende pengsa eka kultur lan ne ka rinti gudustur rapi pi ya kakam kan itu omdei ba kakam kan ichwai lada kanu kakam ka begini seng ni sedang kabobot ni ya kakam kadai ka jing kersiu kia ini bat nganom ong ba kane ka tangkane kakam kalau biang ini bat habdi berkaseng kam sengjam
ngakrmen ru habe bat ki self help group